ini merupakan benteng yang ditimbun tanah, yang bahasa Cilacapnya itu dipendem. Maka dengan mudah orang Cilacap mengatakan benteng itu. Dan itu memang benteng ini ditimbun ada maksud dan tujuan. Yang pertama supaya tidak kelihatan oleh musuh. Yang kedua memang untuk kekuatan. Jadi manakala ada serangan dari pihak luar, itu baru kena tanahnya dulu. Symphony is a harmony. Human harmony with nature, with others, with culture, and God. Here we have those all. Stretch wide nature, harmonization of human with their God through the culture and arts. Here we are together from many life backgrounds, talking about the future of our culture. This all will not be real if you not care and accentuate the selfishness. So, please, become the part of us, defending the culture for future. Come to our place, our beautiful place. Come to Sodong Culture Temple.